je to došao na bazenčić? Gospođo Ana, kakvo iznenađenje. Mirna upoznaje gospođu Anu, Ivanovu mamu. Nedavno se razvela od gospodina Juraka, vlasnika ovog hotela. Baš si me krasno predstavila svojoj prijateljici. Mirna Polić, drago mi je. Drago mi je. Kćer onog Polića? Da, to je Mirnin otac, vlasnik pola dućana u Splitu. Lijepo. A ovo je Dunja, moja nova partnerica. Partnerica? Zar opet u biznis, gospođo Ana? Jednom nije bilo dosta. A koliko mislite ovog puta izgubiti 2 milijuna eura? Upoznajte se. Dunja Kondrac, Lukina mama, drago mi je. Luka, ko je Luka? A znaš, zar se ne sjećaš, jučer sam to njemu govorila. On preuzima ovaj novi hotel Jurakovih u Opatiji kao glavni direktor. Sad kad smo se ovako lijepo upoznali, mogli bi zašutjeti i uživati. Da, onaj koji nema što pametno za reći, tome je i bolje da šuti, zar ne? Dobro, a što ti želiš postići tim svojim glupim upadicama? I zašto koristiš svaku priliku da me poniziš? Zato što loše utječete na mog dečka, zato što mu glavu punite raznim glupostima i zato što radite protiv naše veze. Eto, zato, na primjer. Radim protiv veze. Pa djete drago, pa ja da sam prstom mrnula, ma te veze ne bi bilo. Ma niste se usudili jer znate da bi odmah letili na ulicu iz mog stana. U ponedjeljak ti vraćam ključeve, a onda me se čuvaj. Baš sam se prepala, gaće mi se tresu. Da se ja malo umiješam, ako smijem. Ana, stvarno si me razočarala. Pa što se prepireš uopće s tom kozom? Pa nije ni tvoj Ivan toliko glup da neće shvatiti jednog dana s kakvom glupačom ima posla. Oprostite, tko je vas što pita? Uostalom, kako vam nije neugodno doći na bazen kad nemate love ni za poštene cipele? Majda, kako možeš? To nije pristojno. Ma da se ne bi možda pretvarala pred ove dvije... Ma, mislim, meni je ovo neugodno. Mislim, ne možeš tako s gospođama. Idemo. Moraš mi puno toga objasniti. Dobro, idemo. Ključeve vratite mami, sama više ne želim ni riječi progovoriti. Koja je to beštija? Čuj, stvarno ne znam. Hvala. Nadam se samo da će Ivan pozvati u subotu na otvorenje vile.